Mayam Krumzari don Ingrid Impact News ni Rajrong Thongma Manu Huna Haripa 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaran Bokchari ngasi si AICC ki President Congress ki National President Rahul Gandhi na lagto na Imphal da rally pangthokre hapta kangjibung da pangthokhiwa rally ma da minute kunmanga muki chang da wangang ami wangang basida maroi na tonga tongan ba issue sing da address toromi ado issue sing si ngarang su khoina Manu Huna da haijakhiba Arunachal Pradesh ta election के rally द फोंदो के वापम सिंह अदु almost 90% 95% नो मानना द महारे मरुइना CAB यूनिवर्सिटी की क्राइसिस सिंह MU क्राइसिस GST डिमोनेटाइजेशन राफेल डील प्राइम मिनिस्टर की चौकीदार है बगी वापम द थोइबा चौकीदार सी अखोगी हुरान ब चौकीदार है बगी वापम न चिंगबा दुगा नॉर्थ ईस्ट ताहन लेन बस स्पेशल स्टेटस से रेस्टोर तोगने है बन चिंगबा इंडस्ट्री पॉलिसी रेस्टोर तोगने है बन चिंगबा वापम मदुगा नॉर्थ ईस्ट की कल्चर हिस्ट्री यमदी लैंग्वेज द अटैक तहल्लोय हाबगी वाफम चिंगबा फोंदोखिबलेरे हारि वाफम सिमक अरुणाचल प्रदेश ईटानगर दसुंगराक फोंदोखिबलेरे ngasi नौना फोंदोकबसि मरुइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लोकसभा मिखल 2014 गी 33 सब लोकसभा मिखल गी ममांगदा फोंदोखिबा चही खुदिंगी कोई जॉब नहा सिंगिदम थबक से करोड़ अनि क्रिएट तगोनी हाबदु मदुगी ओना तेनबदा ममांग चही मक्तदा जॉब लॉस हाब तारे मसि चही 2018 खक्तगी ओइना करोड़ अमगी मयादा जॉब से मांग रे चौरांगना नुमित खुदिंगी थबक से जॉब से 30,000 जॉब से मांग बगी रेट से ममांग चाहिए दे लेकर याम चावबा अमांग बम ओइखरा है वाफन फोंदोक सिम लेरे दुगा याम चावबा ngasi की प्रॉमिस इलेक्शन की प्रॉमिस है बता रगे ngasi अनोबा लाउथोम बसी लेबा सिगी नहा सिंह अदुगा मरुना लाइर बसिंग हता लाइर ngam खई के मखाद लेबा म्यू सिंग दा मिनिमम इनकम गारंटी सोइदना मागी बैंक अकाउंट सिंग दा लेंगागना करिगुम कांग्रेस लेंगाक पार्क बतारगदी मखोगी अकाउंट द पैसा सी मिनिमम अमाउंट खरदी सोइदना था खुदिंगी चहलकनी हाबगी वाफम सी एशोर्ट तोरमे मसना ख्वाइदगी चावबंग सिगी प्रॉमिस ने हाबतर इलेक्शन गी ngasi रैली सिदा अतबो हाइरिबा राहुल गांधी की AICC की प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना ngasi लोकसभा मिखल ग मरी लेना मणिपुर द कैंपेन तो मतम द रैली तो मतम द फोंदोंग लमनि वाफम सिंग ngasi की मतंग दा तोंगा तोंगन पॉलिटिकल पार्टी संग अमदि मियाम की करी रिएक्शन मोट रेस्पॉन्स लेबगे हाबी मतंग से खरने लगु दम ngasi इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो इलेक्शन लेबिरी बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुखुना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की स्पोक्सपर्सन ओइबिरिबा वेटरन पॉलिटिशियन ओजा एन मंगी सिंह ने हम तो ओजा मंगी बतान मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग ऑल्सो जॉइनिंग अस BJP मणिपुर प्रदेश की स्पोक्सपर्सन ओइबिरिबा दुगा लागलिबा 33 सुबह लोकसभा मिखल असिदसु कोगी BJP की कैंडिडेट के दमकता मसीगी रेस तो याविरिबा ओजा RK रंजनी ओजा रंजन बसुता मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की फैकल्टी मेंबर ओजा डॉक्टर चिंगलेन मेश्रामनी ओजा चिंगलेन बसुता मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अहान क्वेश्चन से BJP द डायरेक्ट लाक्सगे ओजा ngasi फोंदोय वाफम से मरुइना कोई BJP द खरबोदी हुलगा याम अकन बा हेट्रेड ओइबा यामना अटैकिंग ओइबा अपोजिशन अमना याम अटैक तोरंगा मुवा तिंगांग द्रे यामना याम फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन थंबगी मोंग दंगा मचखी अदुगा मरोइना मराल सिरमबसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनीवेयर चप मतमदा हेट्रेड से संदुई मी की खुदोक साउनिंग दबा मी की इमोशन सेंटिमेंट सोकदवा याम ngangi मरमदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मैसेंजर ऑफ हेट्रेड नि हेट्रेड की मैसेज बुबा मी अमनी हाइदना सु मराल सिरमी अदुगा मराल अमना महासी चौकीदार ने हाइना मान 2014 हाइबदो हौजिकती मिपुंग खुदमक चौकीदार ने हाइबगे कैंपेन सिंगबा हौदोए मसे कमाय तोरि जानो अदुगा चौकीदार ने हरि से मरुना राफेल डील की मतंगदा याम चावरबा 30,000 करोड़ मुक्सी अनिल अंबाल दे पिथोखरे हाइना मराल सिरु मतुंग हाइबा तारम सिगी राफेल डील की केसिदा प्राइम मिनिस्टर सी हुरान बमनी चोर मनी मसिगी चौकीदार सी हुरान बा थिंगनब लेबा चौकीदार नते मसामा हुरान बोय बा चौकीदार मनी चोर चौकीदार ने हाइबना चिंगबा मराल चाउन चाउन सिरमी हाइतारे सो ऐसेदा ngasi राहुल गांधी की एंटायर एलिगेशन अदगी ngasi प्रॉमिस तोरमीबा मयाम सि मरुइना CAB सी करिगुम कांग्रेस ना लेंगा पायरसु पाइरगसु मसी एक्सोय ओलहलोय हाबगी थाजब मयाम जाउना थममी अदुगा मणिपुर दा नागपुर ना रूल तौबा सुये यारोय तहलोय हाबगी याम चावबा एसरेंस मसे पिरमी करि वाफम थमिनो जा ओवरऑल some observation of my फजन ताजर है मिस्टर राहुल गांधी की मागी स्पीच तो आइगी मोतदी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमगी प्रेसिडेंट ना अखोगी मियाम की रैली दा एड्रेस तो उतारदी अखोगी नेशनल पॉलिसी अदुगा रीजनल पॉलिसी असिदा आइदी फोकस तो होनिंग बनी अदो आइना सुमताबदा सिदी ओनली ब्लेम गेम की टाइप ता खरा अदवाइन ngang boyna tajaba at least laiba amogi prime minister ni the prime minister ma the kramaina address to ni have sigi kare haini decorum national party amogi magi keno do ngak to boyna ui
whatever mana hairi basingdo koina sumi yemu matam dadi election gi chief clapping phangnana ba pangtau to go male say for example culture and language da modi na manghan dore hai since koi gi india da merge to bu matung dagi congress na lisang sina palak pani akhoi 8 schedule da san bi ona demand to go se 8 schedule sanana bagi split to go se congress na tobra bjp na tobra ऐसे पार्लियामेंट की फ्लोर दा रिकॉर्डेड तो वो लेबो पोरे बदो सिंदा पंगाई हाइबस्ति कांदे इन एक्शंस कोई पोसी तो हुंजनिंगी अदना नेशनल पार्टी अमगी प्रेसिडेंट अमोयना वांगांग बतारगदी आई पॉलिसी मैटर दा डिबेट तौनबो पामी अदरवाइज मागी स्पेस ते यावनी इंडिया गा एशिया गा संगन गने हाइबो that means he doesn't know where is Asia. He doesn't know where the India lies. Asibo khangdaba amana national party amu weraga. Aikhoi gumba kari haigani sakchu khra tongan ba lamsida madugi clapping pibado madudi tat ne na logadeba koina. At least we expect a national party should speak in the policy matter. The nation building the ngangan ganingi adu kaishunata ba pot khara da trust biraga khoi gi people sing se common people sing se thaina khoi political awareness lighting da mass education tawdring da natraga networking system si saphatring da di pangai haibai yai hujikti everybody is well known adana sugumba makhal gi standard yaug da speech ne haina iti lojai adu policy gi matang takpi tar gi hujiki minimum income guarantee कोई लाइरब सिंग मरुना नहासिंग सिटीजन खुदिमक्ता कोई लेवल अमदी लेपथोकनी मागी इनकम लेवल अमा मदुगी मखादा लेबगे सी लेवल सी मथक्ता लाहनब गे दमक्ता था खुदिंगी मागी अकाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट सेंटर ना सेल्सी करिगम कांग्रेस ना पारक तारगदी मसी ट्रांसफर तो बिरकने हैबगी एश्योरेंस गारंटी में पिबिरमी अनि सुबदा that is false नॉर्थ ईस्ट के लौथोखरबा बीजेपी ना लेंगा लागबदे लौथोखरबा स्पेशल कैटेगरी अमदी स्पेशल इंडस्ट्री पॉलिसी रेस्टोर तो गने हैबगी प्रॉमिस तो बिरमी that itself is misinformed by himself ma samksi karim khangdabo male 2014 narendra modi lakdringi matamda 14 finance commission gi lakpa matamda special status sidi makhoina lौथोक चरम बनेबा को मखोय लौथोक चरम बनेबा टाइमिंग सिदी कांग्रेस मतम द लौथोक च बनेबा लौथोक मतुंग द लाख बनेबा 14 फाइनेंस कमीशन की होरेन अखोय चिंगलेन सु फजना हाइबिरकने खलेबा सिदी पाहाय हाइद बफै करिगिनो द मोय मतम लौथोक मदो अखोय द प्राइम मिनिस्टर ओरकांदा अखोय द गवर्नमेंट सेम कांदा अखोय लौथोय द हाइबिरो दैट वाज रियली withdrawn during that their duration the lौथोक बनेबा सिमुन खंगबा फै पाहाय हाइजन बदि फते न खले ओके मतंग से अखोय कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन जोबिरो जामग दिलाक्सन नि सिंगसाय मरुइना फैक्चुअल मिस्टेक पॉइंट आउट तोब्रु मतम द एशिया हैबसदि इंडिया से यावरिनी एशिया गा इंडिया गा कनेक्ट तनुगे दमता मणिपुर से ब्रिज अम ओहनगे हैबगी लुकिस पॉलिसी से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैनो पॉलिसी प्रोग्राम अमनि मतम दुदि हौदो मनि हैबि वाफम निफोंदो मिसे हंजन हंजन एशिया गा इंडिया गा कनेक्ट तौबा ना हैरमी इंडिया से ऑलरेडी पार्ट ऑफ एशिया नि हाइनिंग इस साउथ ईस्ट एशिया गा इंडिया गा कनेक्ट तौनबा मणिपुर न ब्रिज ओहनिंग हाइदोंग माली अदा दुदि मा मसान इन्फॉर्म तौद्रे नत्रगा मणिपुर कांग्रेस स्टेट यूनिट ना फजन इन्फॉर्मेशन पीदबगी ओइदोरिब्रा ngasi हायरम मिसे आया मन एलिगेशन ओइना बीजेपी दे एलिज तौबा नत्रगा होजिक पालेबले ngasi मराल सिब खक्ता ओइदोरिब्रा स्वाइसिदा करी करी अचुम वाफम सिंग पॉलिसी प्रोग्राम दा डिबेट तौदे नत्र पॉलिसी प्रोग्राम दा वांगांगम दे हरिसि कराय फाउबा याबिनगी करे हाबिन हाइजेगे कोइगी आर के रंजन यामना मरु ओइबा बीजेपी की लुचिंगबा मनी स्कॉलर ने मणिपुर यूनिवर्सिटी दा ओजा ओइरम्बा हुजु मखु इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ngasa हाइबिरे टिकेट तानरिबा मरु ओइबा मियामना सकखंगनरबा अमनी अदुबु ngasi की प्राइम मिनिस्टर कोइगी प्रेसिडेंट AICC की इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट राहुल जी ने लाइसदी इनों नोबा अखोई मणिपुर की अमगी भारत की अनोबा ए न्यू पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट अमनी हुजिकी लाइबसे को अखोई लेपाक भारत आइबसे सिदा मिनम्बा अमत नते मिनम्बा हरी सिदी 2014 दा इकाई खुनुजरिबो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लांजिंग द लाकपदा कैंपेल अदुदा हाइरमी करिगुंबा बीजेपी ने सासोल पाइरबदी ब्लैक मनी फागलगा मदुगी लाकप पैसादुना जीरो बैलेंस द अकाउंट हांगिबा भारत बार्सी पुनमक्ता 15 लाख तरा मंगा तरा मादी अकाउंट कापकनी
सीमा 2014 ni ko 16 gi hojik 17 lok sabha tawdore loige dawre ko madu minamba oire dum ko sahi amada mi 2 crore thabak phangdaba naharol se job piraga unemployment da thabak pigani haibase ngasai haigre rajna 2018 da Narendra Modi na luchingba BJP na luchingba NDA government hek lakpa 2018 sigi manung sida job se 1 crore se destroy tore manghan gare job sima ko tha khuding gi 30,000 sima amuk manghale onna taina bda leire aduragi hairi ba mayam se prajabu thajana ba minamba se ngangbada hojik phawda 5,000 crore se advertise da photo da hairi ba man ki baat haiba se masina kan ngangsan dana hairi ba pot mayam se thajan dana even BJP manung do bawda ko ngawale ba barot ba china ter bawda ko hairi ba mayam se masina hujiki leiri ba pot achini adudi hujikta 2000 zero balance da 15 lakh deposit tawni sini ko hairi ba punamak se si oidre oidaba ngangta ngaire hujiki lai ba se aduna di hujikta bharot kidi karino secularism da thajaba oining ba jati oyaba chating ba dharma chatpa yaba ngasai gi hairi ba do bharot ta BJP ne hek palak paga Narendra Modi na lakpaga Dalit minority Muslim other backward class sing se machina makhoi gi chinchak ta Fijeta any da makhoi se akiba threat among sidi Bharat da laaya chap chaba haibabu yamna documentary evidence ki example ama haiba tarakadi citizen amendment bill Bharat ta Bangladesh tagi Pakistan tagi Afghanistan tagi Christian Hindu Persian Buddhist Jains Haiba sing se changa abadi chahi taruk lairabadi India gi citizen on ba yai ning tamba Bharat ki ning tamba tanabada Abdul Kalam Azad yauri ba Bharat ki Muslim kaya gi longmi kaya gi dharma kaya gi punamak yaura kanda Muslim dudi yaurak pa yade haiba se sidani Bharata Hindu Muslim gi chumna aina haijaba nate ko Shri Mangi na haiba nate Rahul Gandhi na haiba nate Narendra Modi na puthokpa bill ama parliament Lok Sabha da pass tawra kanda Rajya Sabha da pass tawba ngamdana tokri ba se machine documentary evidence ne ko si aikoina vote ta haining dana haijan ba nataba Bharat ki khwaidagi chauraba highest law making akoi parliament puthor aga iraga document oina puthor okay aduna ngasi gi Rahul Gandhi ki speech si factual oi having ibro jai gi se blame to banati ha nate blame to banati aduna blame to banati hojiki si chimna factual ko karor ani sahi amada unemployed thabak pi ne se Modi na haibani Rahul da haibanate maki koi gi report ta tha amada 30,000 job ama mange nongmada 30,000 1 crore je sahi magi 365 na divide to tar gadi 30,000 ki mathak 30,000 mathak da aduga sahi 2018 da 1 crore mange pi bai mahutta mange okay sini si lai di ba mayam si document ngakani hojik Rahul Gandhi ji na ngangi si okay chumna nungsida dana ama tawdana mungang banate haijari okay factual ngatani blame game nati habagi wapum duni adubu promise torambada karigumba congress na lengak parak pataragadi manipur gi oina best medical natraga educational institute ama linkat kani habagi thajab thalma me aduga maru oina CABC parliament lok sabha da rajya sabha da pasuno to holoi masi action olaloi rajya sabha da lok sabha da masi fight tobudana tana mathau tarabadi lambi sorok to sumiyang olona fight tobinungi habagi thajab pau pirami aduga maru oina minimum income guarantee amadi lairab singi account da sales changal kani habagi thajaba am supirami so asida inauja jengda la changi zakari happening asigi Rahul Gandhi gi speech si masi chumnagi adum election gi bhashan ojan he haiba madu oidori bra without action bhashan di adum haiba action di yaudaba mai yengi bra masi blame oin ubra factual oin ubra hujik lairiba Manipur gi situation sida madu ga yam chana na adum haiba du masi blame suman ba factual su mamne lo ubra kama yengi blame have see election mayas di ko for and against adum tawna batawn debate isi India si koi parliamentary democracy ne hari ne debate si dia koina culture of debate masi yam lokapam changyo debate ki culture to the society du mang da changwe mang da sakal we
aduna debate jam to society tu ni mang da sang tu aduna ta dana koi dialogue si yadraba debate si yadraba monologue to na kai than nga kanam ta khumba yadaba adu khumak pasing si Dyson views ya masi je loina suppress to ni khalaba adu rege society du mang da chap ngam moy adu madugi policy tawriba kambu du su kui na hingbe yar sima hadi masi democracy hadi India gi democracy ki khwai phaja basaktam si hoji harbe debate to busigi ne aduna Pranab Mukherjee na mana koi gi kenu gi Meghalaya gi MLA khara lakpa matam da mana ma hai gi 3D appeal langna koi gi discussion da participate to hadi MLA waraga MP waraga tuminna koi gi bhabok oina phamma na tab wa ka ngang ba ya tab khoina phamma na tab ui dana na khok tana hakam tana leiba duna tab debate yaw participate to aduga mina sairak pase criticism pirak pase hadi magi policy da pirak pa hoi lanayo bu du sumdre individual and personal one attack to bu di ruling na torso opposition na torso BJP na torso adu congress na torso idi sum den khale adu ai soi bani aduna khoi gi criticism pirak pase masi Dyson view pirak pase masi nang respect to aduga nangi irolo beda nangi on decision ama low hai ba bagi tu na participate in the discussion adu Dyson views hai nang masi ko respect to adu irolo beda nangi on decision ama low hai na 3D appeal na ho yam maming chalis na debate si ko yam na masi culture si yokhapam chang ada ngasi gi ko gi Rahul Gandhi na hai ris da mai gi sidai su ko gi hoi personal weba wafam khra dia hadi hek hai ning da se Prime Minister Narendra Modi ki magi degree magi certificate ude ka haiba sugum basidi masidi ai di issue na pukul aning de tongan ma manen khal the magi stay da hoi ziki yamungna BJP ki magi digi habir du da achumba khra sudum yaw adi personal one to ba the blame man ba adu bo jiti election ji naxal abani na khara sidi soin tawnar ni hadi Amit Shah na koi atai tai state chap padu dum hai Narendra Modi na sida lak padu su matam dugi se Mr. Oiba Sri Bobi si hadi mai sarkar si 10% gi government ni dum hai ni maduda koi akhona pami sin 100% hadi 0% corruption haija dum hai ne bako matam du adu matam da ina khangi base Modi na lakpa matam da ina khangi base matam da koi Rahul Gandhi su lai ada Modi gi specitar kanda election mamang gi specitar kanda maji fazana homework to la ina khale hadi akhoi tabada hoi matam ma blame to masu blame yawe to blame dum hoji hari ba ko jamun hari blame si matam masu dum yawe mai content me am du ko yenga dum thorkan blame ju khara dum tawai adubo magi tu da achumba me am se dum yawe khara dum mix up to ni neta se koi neta ngata leiriba me am je loina sumna hai bai du di aseng me neta or roe ba aduna oja koi dem college gi retired oja am hai neta na ngang ba wata tu seruk budi hari no nang khong mo inta jagir kana gum khare de mai bsyo hoi ko aduna anyway khare de dum yaw ta ni adu mapung no khoi yeng gaduri ti mana hari bes substance to maduda khoi gi maru ba posting de khoi nei na bam change aduga mana hari pot tu mana tawi ba sar to madu khoi na pakhum pi bam change pakhum pi bam change madugi matang sida ina uzaba matam da uziki hari ba khoi Narendra Modi na lakhiba matam da mana ya ma khoma ni thijana tor kanda even khoi gi Manipur masama to na hadi Manipur masama khangdagi hena masi ngangi bato yam impressed to gi aduna ne ko gi matam da mi crore ani sahi ko dingi thamak pi ni ka haiba maramdi naha si amru eba bot ya maru si anuba narol sing sine mamangi election da koi 24 million go moram ngani anuba koi voter new voter changri se matam da changri se bo ana hairi basigi voter sing cha masi attract to ba khwadi phajana koi ni thijana attract to ba ngam bisi Modi gi speech sa yamar wo hi matam da adai du da ne ma se koi gi magi popularity sina Modi gi web kind lai gi sa adai du da ne ana magi bhasan je automatic phajana pi bhai tare ne ko adu masi hong work yaudana masi ya de ade matam da koi gi Rahul Gandhi se lakhi ba ada mana pi ba bhasan ji ta ba matam da madu impress to gi de ai sa masu to di adu handaki sida di ai nu uzaba ma leba handaki Rahul Gandhi ne lakpa si ma homa khara di tor la homa khara tor la I hanagi magi leramba film du gi handaki sina ma khara quality ai hengar padun uiba magi speech de adana mana mai chimpha pu don haris CAB gi sima ma chimpha padar pu don hai ade university gi wathok si ma masi chimpha padar pu don hai adu special koi status ade uji gamu na hagirba koi 14 finance commission gi magi establish to matam du de koi gi hani UP gi matam da to bani recommendation na koi sigi ND gi matam Narendra Modi matam da to bane
aduna atai du deni koi no ji congress ki magi laingak sing jina hadi state ki laiba north east ki laiba state sing jina special status se lokto piganu planning commission mutat kanu ka hairi se mutat pigan masi hanjalan biu restore to biu hairi se manam di kai no da masi planning commission mutat ki bidagi niti ayok la pasi dagi di kai dorage da koi han phangjaram ba planning gi na plan gi kudang da phang ba tham da sahi ma da phang ba lupa karo lising ani gu mugi chang se masi loina mangi hadi tripura da sumangi adagi assam da di karo lising ni pan ga chathuk ku mangi hedna mugi assam gi government ki oina official oina phong su lekre manipur gi su around si chang gi du mangi aduna masi gi special category status e hanjalan biu si hojikti bjp gi state government sing su du hire ba mane aduna hadi state government sing jemar disi problem lak pa mdi legi di ba sentung film je am no wai aduna ina handaki magi visit se Rahul Gandhi ki visit se u basi oi personal attack kumba kari makhra yaw budum dai nuai te adu generally man hai bada yamna chuna ba khra di koi cbc ma fazana commitment pi masi mati su to holo na commitment pi adu go ziki institutions hadi academy institutions mayam se masi weekend dorpa hadi sigi anuba lenga si man do weekend torba debate darak taba suma mayam adigi hen debate to ka haiba magi wadu da hoji hainari ba debate to nari stai da mazu khara ngai di masi lan to ren khale Rahul Gandhi su masu khara lan to north east gi lan to yi matam me mayam dagi tam ya dumana su si hairi ba ai mayam dagi su tam dori ne aduna mana hairi ba ngasi hairi wafam sing do afaba sing do fatabuduna fatabu hare afaba sing do tasing na makki madu thabak taman otok pi hai tar boidi magi party gi policy oina ji yamuna sa hagi su mam dilai policy da ani je habidu chumaina si Rahul Gandhi na fanam haisu Modi na fanam haisu madu miam ngai na ba magi chip popularity gi sector torgadi madu kana da amane adu madu policy da reflect torgadam ne adu magi party gi policy da adu manifesto da election manifesto da madu sapchana koi reflect tor aboidi o ma rise kardi chu mene koi kan gene adu gi manu ji hariba job loss अकोगी सही मदा 1.1 crore की job loss तौदना अकोगी हाइरिबा 2018 गुवाने तुस 2018 ने कोइना ममांग दा पीरिबा job सी पकोरा नो मिस्तारे खाना कोइ नेने क्रि मैम दो अताइ दु चुम खले अदु चुम मे हाइरिबा पोसे मसी मागी मतम दा से राहुल गांधी नदी ma hai do ada the fact to the adum mana hai sunate CMIE National Sample Survey Organization adu CSO gi magi report me am siti gi tum hai jaba pora mane ba adu ergadi magi party na hai Congress party na adu karamba policy na masi magi solution je pige dege hai du clear cut ama piba ma sange adu pidra boidi sumna kaki haira magadi yamun hai blame ne hai du adu mai dum low ne blame ne na man mana solution puthom dergadi adu madu puna maksi election gi manifesto is daida puthor kadam ni BJP gi su manifesto phone kinin khale adu Congress gi su phone kinin khale adu hairi bab khudi maksa policy obi yana na ba mai magi manifesto vision document da hapak oboidi myam na nai na bada hena nuai gi adu mai thamne hojiki wena di speech wena leri masi manifesto di yaw taragdi masi gi solution si karina job loss thabak mangi me am si kamai na amuk hanjalang gi masi gi solution kari ogedi ha si pir gadi am phagane habni adu swai sida कोई मणिपुरी हुजिक लेरी सिचुएशन असिग याम चानबदा हाय तारगदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा दा पास तौर मतुंग राज्यसभा दा पास तौगिदबनी मदुदगी मणिपुर मियाम जिखरंग साफरग लेबे तंजासिदा साफरिंग तंजादुदा असम दा नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के अमित शाह न फोंदो की वफम सी हंदे के लोकसभा की मिखल की कोई मैनिफेस्टो इलेक्शन मैनिफेस्टो दा CABC कोई सोइदना अमुक लेंगा से बीजेपी लेंगा लागता रगति मसे पास होना होना गनी हैबगी वाफम से हफ्सा लकनी हैबगी वाफम से फोंदो खरबनी ना नॉर्थ ईस्ट ता मरोइना मणिपुर ददी CABC ना कोई खानाव दा nga maru pan badona BJP की पनगदरो प्रादु का नेशनल की कॉन्टेक्स्ट यंगा ना कोई राफेल डील अमदे डिमोनेटाइजेशन GST से nga maru pan badona BJP की पंदरो हैबगी वाफम दुनिया दुगा मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट ना CABC करी वाफम थमिनो जाता मसी कैनो ने ना इदुम प्लेटफॉर्म खरद सो को इदुम डिबेट तो ग्रेन खाली CAB की कैनो से amendment से only two point amend the amend to is hana 1955 की citizenship bill act to yaw level pol ngatra already implemented the only question is that masagi sahi tarama thoi orambadu taruk ta handarak paga aduga some nation khara pallu badu khaki wane ba adubo maduda akoina khangadabadi duration am period whole contents to pabiraga argument to bio 2014 की 31st December भाव की मनुंग दा लैग्रब मीसिंगना पामबदी हाइबनेबा मदु तोकथोगा
कनो सेक्युलरिज्म ने अदुनी अदाने ना दुमदा पॉलिटिकलाइज तौबुरेना इन लो अखोय लौजेयबको तसेना मेरिटा नैनबसि पामे सिमा अदु ओजा मेरिट यंगी भाई तारगे हुजिकी अमेंडमेंट बिल 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा दा जनवरी तारिख 9 पास तौखिबसे मदुगी सेक्शन मरीनी अहान सेक्शन सिदना मोगी टाइटल सिंग लेगरे सेकंड सेक्शन दुटा पॉलिसी कोगी फॉरेनर्स एक्ट 1946 अमदी पासपोर्ट एक्ट एंट्री इनटू इंडिया 1920 की 20 से मसी सेमदोगा मरुइना ngasai ozana chahi 13 dagi taruk da handa budu kari kai bi habi wafum duni maduda ke sukai dab tar ga su wafum amma close section 2 zero already palli illegal mayam document yaudar lakhi mayam do legal ohen gani habi wafum dula pani na adu da palli do hanagi limit amma pili amendment sing da illegal oiba sing se legal oigani habi wafum yaudar adu nati moi na dai du di 2014 ki 31st December bhaw munda already 2014 December ko thama thoi bhaw ki manda lakhi ba illegal migrant mayam se legal oigani habi pamadi makoi legalize tawne habi ne okay adu munna naina ba sange ba natana khoi gi election maya gi pang na ba du di national manipur miyam ge north east ki miyam gi outdress like running ngasi mo Mizoram assembly na su masi gi against the resolution lawre hari ba bill si ex amohan na parliament to puthokta na ba haidan ngasi resolution phog lawre koi manipur assembly na lawja ni mi Mizoram gi lawre hanu su ye lagari north east ki yam chawba manipur gi su yam chawba rage and outrage amma CAB gi against the like running na CAB se amuk मैनिफेस्टो दा हापचलगनी हाबनी हंदक इलेक्शन सिदा बीजेपी की ओने याम लुब तांगक तो ओरेदरा कनो दा अल्टीमेटली वोट हादा दोरी दोरी ngасai खोंजंग चंगजन की बमियाम दो होइदिनु जा अदु येंगसी को येंगसी वोट कमाई दोगे दो को अदुगा मसी की डिबेट सिदी नेशनल इंटरेस्ट ता अदुगा अखोय की मणिपुर की ओने सो इंटरेस्ट ता डाइजेस्ट तो बोम दिसंग एना डाइजेस्ट है ना नाम कनानो याम साउगी को अदु नॉर्थ ईस्ट की मियाम छना मणिपुर मियाम ना डाइजेस्ट तो दे इवन इन आसाम बुजिकती मखोय सी एप्रिशिएट तौरेबा एग्जांपल Maduda based orga kano se gana sangram parisa se tour do why they join it again asia mu rejoin tori se kari gino they understand the situations adugi po se nainara kan da koi kana dabra koi manipur gi pami ba yellow mi se sina mangan dori bra mangaloi doi bra ha se mase kumna naina ba masangi na ina aya matab da hygiene se adugi ne okay manipur gi ti north east ke di koi yellow mi sing gi issue yam chaw na yam sensitive oina ho ke ba chahi kun tha se masi gi dam to protection pbi hadana या लंबी से थीरल आपने उपाय लगता इवन सेल ट्राइब की डिमांड फाउबल आई नहीं है डिमांड मखन मखन है तारे कोई प्रोटेक्शन भी फंग दिया है दुना अदना स्वाई से तो मैंने प्रोटेक्शन डिमांड तो नहीं तंजा से तंग CAB की पोसे लाखनी ना CAB दे मियाम ने यानी दबी वाखम सुले बनी लेरिंग से दा CAB से ना फई है बगी वाखल होंदा अमुक हना मसी रीइंट्रोड्यूस तोरगने है बगी थाजबा अमित शाह ना नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी ने फोंदो खरबनी ना स्वाई से दा ngasi से इवन कांग्रेस की शो मैनिफेस्टो दा हाफ कने ना लौथोखरबनी अदु हंदक मखोइना पास तो लो है ना हाफ कने है नते यावगनी है ना याव ओके अदु कांग्रेस लौथोखरबनी अब कांग्रेस के वरदि मदु याहलो है बगी वाफम दनी हाइदि हाइरिबा CBC लोकसभा दा राज्यसभा दा मसी पास तो लो एक ओला लोय ngasi राहुल गांधी हागी वाफम दुमक ममांग हागी बाले मसी पास तो तन पुथोक्तन बगी दमकता कोई मैनिफेस्टो दा हाफ कने है ना ताजकी करी वाफम थमनी दा इदरे युजा मंग दिलाक से जिके लाइबा इशू से सिदनी बीजेपी की अकोगी उजिकी बीजेपी सिदा कन्ना सोले इबसे को सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हाइबसिदा मुस्लिम कांगबुदी यावबे यादे अतै हिंद प्रो हिंदू ओइबा खोटबा मयाम से लागा मखोइदी अकोगी उजिकी सिदा यावबे लापकी पोट अमा लाइबसे असिदा सिगी लाखपसिदा एकोई भारत की नोपोक थंगबदे लेरिबा नॉर्थ ईस्ट लेरिबा स्टेट पुनमकी प्रजाना जिकी AGP ना हाइजे खिबदि चुमना वोट टू दको मागी BJP गा तिनरगा माई काना बदुगी वानी माने लोगजनिंगी दो अदुना जिकी लाइबा असिदा एकोई एकोई की देदी मसे टोटली ओपोज तोवे टोटली ऑपोज तो वे तो बसवा सिदा कोई इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ngasi राहुल गांधी ना हैरा मिसदा मसी कांग्रेस की ओइना ख्वाइदगी आदि हंदकी मिखल जी ओइना स्कोरिंग पॉइंट है तारे मणिपुर द कांग्रेस की ओइना मसिन ओइने खंबीब्रा अदरवाइज कांग्रेस चाही तरा मंगा कोई इनर की चाही तरा आउटर की पाल लेरबनीना मसी याम चाउबा एंटी इनकम्बेंट है तारे परफॉर्म तौदबगी लोकसभा दा उइरगे ले हैबगी मियामना मराल सिरबा मदुगी मराल हैबो इवन खबर की न्यूज़पेपर की कोई फागी की कॉलम द फाउबा मदुगी दमत क्वालिफिकेशन करी मथुक तागे लोकसभा में खले नुगी दमकता उइबा हेरल ओरे हैबी वाफम फोला उजिकी अयमता है जेकी
हुजिकी ngachai mamang da ina panjagare hujiki keno sida Narendra Modi na haibako haiba punamak mana haiba punamak se hujiki thabak oina pangthorakta Okay. adu punamak do pangthorakta badana maram oiduna aikoi hujik amata aikoi gi prajasina hujik tadi BJP ki against la Okay, BJP के against लाग सो कांग्रेस के फेवर द लाबरा सुने हुटे चाही तरह मंगा मणिपुर कांग्रेस की कैंडिडेट अम्मा इनर मणिपुर की कारी आफ्टर मणिपुर की चाही तरह कारी मखोय अनि की फेवर द लाकत्र मखोय नि दनतर कसो कांग्रेस की फेवर द लाकत्र है बीजेपी के अगेंस्ट चचता hujiki la isidi manipur di kar bai MP dugi ngasi की स्पीच तो ना मयाम की थमोय सुमत पंग मदरा से adugi kaino do चाही तरह मंगा परफॉर्म तो बसे ngasi राहुल गांधी की स्पीच तो ना मयाम की थमोय से सुमत पंग मदरा hujiki kari ba person chahi tara manga kari ba person ko han congress na palamba sarkar dugi policy do Okay. madu na ta ba Rahul Gandhi ji na hujiki ngasai haina khare dana ko minimum income guarantee scheme haiba pot ama minimum oibadu da Okay. aikoi gi awat pado sarkar na hapiraga mankoi gi implement tawgani Okay. haiba sida bharat ki hujiki lairaba mayam se masi hujiktadi madugi wakal awunba malaya ko Okay. adudagi congress na sasol pari ngai da hujiki BJP na haijali ba mayam se sigumba Okay, और अदमाय हुजिकी मिनिमम गारंटी इनकम गारंटी कोई लहर बसिंग द पैसा अकाउंट थाजल कने है बसुमायना अच्छा सु उजाना तापी खेबा तरामरी सुब लोकसभा की मिखल की मतम द अकाउंट से लाकरा वातरा वहां मोदी ने थाजल कने है थाजल लगते है तो मधुमक तारा तो कर रहा है प्रॉमिस पुंद तो बसनु है तो मन ओके मुक्सनी है मोदी ना 15 लाख कोई जीरो बैलेंस हांगलगा संगकनी हाइबसे आई साउंड स्टेज दु द फंबनेबा इट डजंट mean that mana haibadi bharat ta lairiba politician sing black money me am se foreign country da lairiba am se poragadi whole india gi population da divide to matam da 15 lakhs thungnagani haibaneba adu kana na misinterpret tawri no adu de koi khangdre 15 lakhs kana haibse adu di haide haba ko adu ga amana sai osamangi bina panbi gi da man ki baat se is a process direct democracy ma people's participation ma people's ki thought generation to hon ge haragadi asigumba step se ai one of the new techniques india ki democracy se tasan na bugi lakpne ba sima haijening aduga ngasai gi manipur ki issue da rahul ji na phajana panbirame adu one of the pertinent and most emotional oiba pot karigi palamdri no say for example indo burma boundary karigi palamdri no framework of agreement haigera natraga naga gi issue se karigi palamdri no aikoi territorial integrity kaheloi haibase why he could not speak that adu karigi no haibase question se halni ba major issue riba lamji gi mana language mangaloi adu mangaloi de harakanda akhoi gi prajana ningdon pomi ba boundary issue ko adagi naga integration asida ma karigi magi thought se process toramdri karigi no people's the my opinion express tokdri marum karigi no okay boundary issue gi matang da naga framework agreement gi matang da wa thamamdri bisna karigi no habne to ozan hujik takpi khiba lak tara manga thungna ba yai haibagi wafum duni pirakani haibagi assurance piram de habi wafum thamira dubo black money mayam se khomja laga lupa lak tara manga gi chang da thungna gani haibani india gi population mayam se da adubo hai riba lak tara manga do phangrab jala chahi manga phare क्राइ जखरगे लाक्तरा मंगा तो पिरक तरह से अकाउंट ट्रांसफर तरह का सुकराई ले डिमोनेटाइजेशन तरगा सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी तो किया तो वो ऑलमोस्ट 99% की मथक तो पैसा वो हलक रे है इट मींस ब्लैक मनी लाके रहे हैं मैं हमना अम येंगद्रे सोशल वेलफेयर स्कीम कयानो ओके एनडीए ना हुदोई बा हुजिक पीरी बा डायरेक्ट बेनिफिट में हमसे कयानो तो मैं हमसे ब्लैक मनी तो मधु दगी ट्रांसफॉर्म तरकांद शेयरिंग तौरी बनेबा ओके ब्लैक मनी में हमसे ऑन अदा वदि काई दि लाकदोइ नो अदब ब्लैक मनी still the question remains question hujik sa dumag lairi black money to cry sakra ge have laisanu adubu koi gi social welfare scheme mayam ama implement tawdana downtrodden orba praja sing di yoholi bse masimadi khangbiu okay social welfare scheme mayam yam di yoholi si madu gi substitute oina ta tapiri ai oda jeta ti oda chelen ha kadai di पैसा ने implement तो kadai di पैसा ने implement तो दो नो मयाम दा scheme मयाम मा पीरी है बनी ओजा तो लाक्चर के तो ओजा चलें तो मोरम तो लोग जरंगे करी है बनी सो लाख तरा मंगा की promise तो लाख तरा मा पीरी है बना ते कोई ना आगरा की स्पीच ताजा मचम दसु मसे तुंगनगनी है बगी और माइना हाई बगी वफम दी प्राइम मिनिस्टर ने फोंदो खिबले रे अदु सो से तो तुंगतर गसु लाखनी है बनी ना हाई रिबा 15 lakhs की सेंफम सिंह से कराई दले रे है ब्लैक मनी की क्वेश्चन अतो करी वफम थमनी हो जा ngасai की केनो से ने यादोरी बरा सोशल वेलफेयर स्कीम मयाम हो दोई से ने यादोरी बरा
social welfare scheme haisda muk lubam de lei hana kyam chanarami masim haida flagship program hana flagship program kyam lerami hojina kya da lere sima change ba adugi manung da maming on gibe singsina kya no adu ma chang ba se hana leramba generam hairo generam si manipur gi am ngai ba na generam si lakpa matam da koi manipur gi su bas asang ba se low semi low floor hai ka tara okay bas asang ba se kun taruk kum ba kota ra phang man adu masina tramri tram lawr ga sum sina dana ta dana sum leiba matam do maduna khoi gi sina na ba akhoi sina dana sum ta dana leibi gi kokphai kasalak pa gi asom da gi khoi gi warning je lak ba warning lak tana madu gi sem na be honoring da khoi anoba sarkar lak tara jenem je muthat ki jenem gi skim je muthat ki ne adu hai ni khoi asang bas aten ten ma lor ma ga di khara su fa do ba asang bas lor ma ni kun taruk tu su lo hodre tara nga tara tu khak lori si jo khoi gi mamai lepham leite dana mam sakki de dum halak re na ko adu mamai le na bo honoring da jenem muthat ki ne okay aduna muthat ki ba khoi gi skim sing je amu anoba masak amada sidi hana gi sakar zum tawi ko si anoba modi khatana to boni tiba mamang da le ba sing ma si khara ti dum tawi hana gi du flagship program such a sponsor scheme yam si more than 100 चामगी मथक्ता लेरमिने अदो हौजिक सिन अनोबा ममिन खरजु मुथोरे अनोबा ममिन खरजु थोरे अदगी मना हौजिक हौदोरैबा मयाम सि मनुदा कोइ टारगेट हाइबो वासे मसी आम तोइन सिनक्तना दगी कोगी से मसा मसागी अकाउंट ट्रांसफर तोबा काइन हाइरिसे मसी अकाउंट तबा मिदुगिदी मदुगी गेप तुदा चरा हेले सिदुइने से समना दे अइंगसी मक चिंग दरकार लेबा अइंगसी मक खोइ पैसा दरकार लेबिसे मसी गेप ता आइदी अकाउंट सी मतम चाना हौदबा मरम दि सिंग द कइदा मन मजन जगा सिंग दि अदुदगी लेमक पैसा मयाम लेबा सिन हौदबा मयाम सु लेरको अदुगा हुजिकी खितंग खोइन लोरिबा सिमा ब्लैक मनी गी मान हाइदुदि सुमंगनी 15 लाख सी तारमगनी स्टीव जी अमुन हाइदु सुमंगनी दि मपान द लेरिबा सेमम जे तुमा हारगदि तानेबा अदु मदु कमाइन तौदना कोइ मदु फागनबो होनगदगी हाइबी मतंग दुदि खनने नबम चंगेबा मसी इथंदगी खोगी एक्शन यादबा अरे डिमोनिटाइजेशन जे खुदक खाउदन सर्जिकल स्ट्राइक तौरकिबदु सर्जिकल स्ट्राइक तौरमिना मसागी आरबीआई गी वरो मरी लेनबा एक्सपर्ट सिंगी मतम चाना तानहोबा अदगी मागी कैबिनेट कलिसिंग मतम चाना तानहोर कांदा मसी मदि फनी हादना अदुमाइना खनर कांदा तौगिबो रमगदि रिजल्ट खर ओरिएंटेड ओइगदा इदि खले ओके अदु अखोइना याम तोइना हारेना ममांग दु साइरे डिमोनिटाइजेशन तौरिसी ब्लैक मनी सि फागत पनेबा ब्लैक मनी पाइस दि अचौ सेंजाव पाइबा अखोइना गुम्भीर गुमदुनि हाइरे अखोइ ममांग अदुना इसिंग द लेबा गुम्भीर दु हाट अन बहोनबदा ngасagi maduda khogi कोट न बहन मतमदा बोम थादन कोट न बहन मतमदा फान न बहन मतमदा nga ma chang haidi loisire kumbhir di ising da na tana kampan su lenga mani na ma di dum jagagre hari dune aduna adu anyway adu ara bhokta koi scheme ano ba khrabudi masi lokthoi adi scheme ji aduga magi yamna kanu orisina मागी कनुसे ममिंग थोनबा टाइटल पीबगुंबा ममिंग थोनबगुंबा सिगुंबगी पोसे मसी मोदीगी मसी तोंगानबा मागी कनो मलेबा क्वालिटी मलेबा मागी एकदम मिसे ngahon मंगमसे मसी जो अमने अखोय बो ngawri ne mai han ba speech to अखोय ngaweba ngasigi कनोगी स्पीच से अखोय ngawbudi ngamde adubu ma heart gi wakara haiba hai adum de koi khangeba adu modi dona ma adugi changdi yoba ngamde adigi amana koigi modi narendra modi na manu koigi chathari strategy se minimum government adu maximum governance hai minimum government highest dadi kaito gedagi da sarkar na akoi paisa si masi akoi contraction ri wagedam hadi budget ke size contract tor kanda madu kanana mosel kani private gi koina asa tor kanda foreign direct investment matra manung investment masti asa tor kanda madu gi mahut se madu fill up to bugi wakal dune ada governance di fagalan ba ada dune koina minimum government hai ribra natragana koi maximum governance ki mahota maximum bhasan minimum action or ge diar oi kana koi hai nei dan adu same thing do same thing do koina congress jo hai da bane te congress ki su koi gi mighty rise election da mighty rise ke ding with congress ki su hai ba policy se mo su matamam da tawe mara da koina hai ni congress ka bjp ka sen thungi magi strategy da canary se amana koi congress na tapna koi gi reform to hai market si da changalak pa hadi tapna paisa kakthar gasu tapna kina hadi miyam ji laur kadra ngaktra parliament ngaktra mapa ngaktra si kar kitak di chale mo si adra mo sina koi hero cycle chali adu bjp gi sina koi hata hero honda de ta pai na thokre ana yangmaladi koi symmetry ui adu tamalaga na koi scenery ui do okay hero di hero ngaktra okay maximum bhasan minimum action du yaro habi wahum ne du so aisida ngasai gi black money gi promise to raga black money di laktraga madu gi mahuta koine miyam da deliver di tawri through different social welfare scheme habi wahum duni miyam da khara di phanghali habni
फंगनदुबुदुबुदी यारे तो ब्लैक मनी दुदी पुरागा मयाम की वेलफेयर से अमुक हेन फंगनी हाबनी ब्लैक मनी दुदी होजे पापु पुरपंग amdrib के चही मंगा फागरे सोइदा ओजा मगी रेस्पोंड तो वाला हैवी हां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एनडीए बीजेपी ने लुचिंगबा नरेंद्र मोदी की सरकार से एडवर्टाइज की गवर्नमेंट है ओके प्रैक्टिकल ओइबदी उजाला स्कीम की मखादा गैस सिलेंडर लेम न पीरे हाइरे को गैस की ममंदी हुजी 1120 होरेबो हुजी की पोट से अदुगा हाइरिबो वाजिंग से इम्प्लीमेंट दी अमत तौदब खुंगंग चलो हाइरगा को हंगाम मरु पुरगा अतई कनोदी नतब जो कनोगी सर्टिफिकेट बाद सर्टिफिकेट पीबगुंबा करीगुंबा अमतदी उदबा प्रधान तौगदौबा जिला परिषद तौगदौबदो मधु चलगा पुलपना तौबा चिंग कैबिनेट फमेगा कैबिनेट मिनिस्टर नतब मयाम दु चलगा कनो तौबा को अदुना हुजिकिसिदा ngarasai कनोना हाइरे इसे राहुल जी ना हाइरे से इंडिया दी सेकुलरिज्म चटपा लेपाक अमनी चनिंग धर्म चटपा याबा अदुदा इखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन से मणिपुर दा आईडी टिकेंद्रजीत अहिंग बने हाइनरी नेबा लेपाक की इंटरेस्ट अदुबु चीफ मिनिस्टर हेक ओइबदा गुजरात पुरगा अखोई लुकमनी हाइबसे अखोई सावाइदा पोई श्री कृष्ण की हाइबदी नुपीनी हाइदना लुहोंबगी दमक चटपनी आई लुहोंगा हल्लनी हाइरुबगी को अदुदा नॉर्थ ईस्ट अखोई मणिपुर से मसिबु नॉर्थ ईस्ट कौरमी हाइने किसनै मतमदरी इंग्लिश तमद्रिबको नॉर्थ ईस्ट कौरमेना को मसि करिगी नोइबु सेफ्रोनाइज तौननबगी दमकता मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हुजिकी एपी पांडे थारा कांदा अहिं नोंयाइदा गर्ल हॉस्टेल दा छात्र दा बोम कापग तौरिबसे सी सिदनी बीजेपी बु अइना हाइजबइ नते को डॉक्यूमेंट गातनी नुंगदांग दा बोम कापी सोइना कापी को हुजिकी हाइरिबा पोटसे अदुगी बुलेट प्रूफ की गाड़ी तोंगी को एपी पांडे सिम मसाना दैजबनी अदुदगी छुट्टी से मरम पीदना लौरगा छुट्टी से लौरगा नुमितारानी लौरगा कुंथानी लाके सी अरानबा मयाम अदुदगी हाइरिबा मयाम से तौरक पसिदा हुजिकी से सेप्रोनाइज तौबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ते भारत की यूनिवर्सिटी पुनमक्ता ऑटोनॉमी मांगनबा तौरकपा हिंदुनाइजेशन तौरकपा सेफ्रोन की केनोसी तौरक पसिददी हाइरिबसे भारती सेकुलरिज्म चटपलेपा ओके ओजान हाइबिरिसे अखोई बीजेपी ना कोई लेबाक सी सेकुलरिज्म के कांसेप्ट से द आइडिया से द अटैक तो वी हैव वाफम दुनी ब्रेम तो हालाउ के ब्रेक की मतुंग दा ओजान लाग सके ओके ब्रेक हम थंजर के इंपैक्ट सुमेंग तानो लेबी Welcome back. Don't forget to manu huna ni 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam manu huna dang asi khana jarmi bas si tara tarelak suba lok sabha mikal ga mari lena dang asi Indian National Congress ki President Rahul Gandhi na Imphal da laglaga piramba Imphal ki hapta kanjibung da piramba dugumlaba speech rally ki speech election campaign ki election rally ki speech ki matang dani break ki mamang da kugi Congress ki oja मांगियन है भी बसी मरो इन्हें बीजेपी है रिबो पार्टी से ना कोई सेकुलरिज्म है तो नहीं ये सेकुलर ओइबा कंस्ट्रक्ट असिदा मसी अटैक तो इम्पिट तो की मम्मी ताई है वो की वापम थम्बी करे तो बस ऐसे सिग मरी सिग मानब वापम सिंह है बताने से राहुल गांधी ने यामना हारी वापम से राहुल गांधी ना तभी तमाम से मियो क्या ना है तारे जानना रबा है ना रब वापम नहीं कोई इंडिया सी स्टेट अमन साबने तोान स्टेट मैम से साबनी राहुल गांधी है मधुमंगनी स्टेट तोान साबनी स्टेट खुद की हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन मागी लैंग्वेज लो लेजै हायरब लैंग्वेज सिंह से अटैक तौबिरोदबनी मखोय मैम से पुंजलगे इंडिया ओइबनी इंडिया से स्टेट मैम से ओइबनी इंडिया से मणिपुर ओइबनी हैबी वफम निमदना एंटी मणिपुर ओइबा हैबसी एंटी इंडिया ओइबनी मधु मियोय दो कोई कांग्रेस ने डिफीट तौनो होनगन हैबगी याम चावबा कन्विक्शन दुनी वफम दिचुम बादु बस खेनरिस ओनली कन्विक्शन अब स्ट्रांग कन्विक्शन अमगा लोइनना हायरम बसी नॉट एनीबॉडी बी अलाउड टू टच द कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ मणिपुर मणिपुर के कल्चर हिस्ट्री लैंग्वेज ता कनाम ता टच तो बया हलोय हैबगी वफम से यामना कन्विक्शन अमगा लोइनना हंजन हंजन फोंदो मी अनी हुमलक अदो मोहरम बसी मधु के मखा तारक पता नागपुर कोई आरएसएस की हेडक्वार्टर ने है ना नागपुर इज नेवर एवर गोइंग टू रूल मणिपुर है ना वापम फोंदो मी मणिपुर से नागपुर ने रूल तो होन सो यार है तो हल्लो है ना अदुगा कांग्रेस एश्योर्स दैट सीएबी डजंट बिकम लॉ सीएबी है रिबा म्याम किनरिबा नॉर्थ ईस्ट की म्याम मणिपुर म्याम का है ना किनरिबा दुम लबा बिल से एक कदम ओहलो है वापम सु थमे मर साई कोई सेकुलरिज्म की आइडिया ता कांसेप्ट ता हिट तौरी बसी तहलो है एश्योरेंस तुनी पिरमिजे करी वापम थमिंग दा सिदा होय कांग्रेस ना सेकुलरिज्म एंड लाउरगसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा सेकुलरिज्म हाय नै पल्लगसु बीजेपी की दी पॉजिटिव सेकुलरिज्म हाय बदुने नेशन सिना दरकार होइबा पोट टू दा कोई सेकुलरिज्म से पॉजिटिवली येंग बदुने बा मसी की वाहन थोक से
kare haine deep interpretation tawdana pangang ngang badu di khoi kitang ta badu why hai batare aduga say for example huje khoi oja mangina Manipur University ki issue pusen gi Manipur University ki pande si phatte hai inquiry tor kan he doesn't have even a single coin asi corrupt toram de have gi pau je khoi tare ado anyway ado hauja khrasalo kana no spear headed oirga andalon toramiba either it may be faculty or somebody adu hujik ngasigi akoina uba phange ba aduguma misek singdo congress ki ngasigi academic keno tobududa spear headed oina yawba ko dum uiyeba ko then matamadugi ai waru media de university oja yauri mutagi president ado congress ki mi oirameba si hai na oja oina government ki central government ki service ta leina okay how he become a political party member asi yadawan adu boza soi sida koi political advantage logi mohta ozada keno so koi inquiry committee ki report ozada leibiraga di leibirabani government ki su madu mathau am oi bata hari report tu matu action lokhot pa mathau tai mar bata matu sumai ta udana ama yaro me kholo mehna maral sibgi mohutta political advantage logi mohutta action ona please take action mang maral leram har ki vc pande maral leram dre mar maduna restore torni whatever action the lokhot let it be laxation odudi inquiry agency government ki ni location odu university ki nate adu location odu ga by laxadi ko okay adu ga tawbudi matamdugi andalon kanna tawmatamda none of the political party except youth congress sangaga tawbudu karigino academic institution amagi sanctity to the political gi youth wing sangaga karigi tawdoino highway question then matamdugi deputy cm ko and ex vice chancellor congress ki member akta sangakanda under what capacity they are doing the inquiry kari capacity de tawrino migi academic freedom academic leijabum phomduda sida dum akoina khangaba potne ba smaina sima legre aduga amana akhoi gi ngasai gi job ki matang da job pidre haibase masi kubna digest story yenga de at least 17% of the unemployed youth as a through different schemes ta masi employment generate torine as for example mac in India mac in Manipur startup sumai torga the mudra loan fajana adum tawriba poteba kadai dano employment muthatli si kadai dano was a mudra loan ki as far as mudra loan is concerned mudra loan ki matang de miyam da mudra loan si khangal lagadi makoi su khudong jaba lawja sunu makoi su business masa ma hodok sunu haidana impact news na mudra loan hodok pui timing do the discussion je ani hum awareness discussion hai tare miyam da khangan bagi discussion to bani khara lare akhoi de message tare mudra loan se impact tv ki studio da phangbra bank da di phangdi haidana maram da mudra loan failure have sa da example example aduma lere ko even gas ki da ngasai ozam gas ki da ozam mangi da ngasai ma hai ba ana 1000 keno piram badu hujik 1120 pire hai customer haigadra consumer haigadra gas ki agency do da karigi da mukta subsidy do halakti no bisige did they put any questions kanam tar su hangde hang the no democracy have say the people should activate no yaro government lo injan bhai yaro government si kana no sagi individual to gi responsibility so lekar ki da ki subsidy halakti no hai badu hai badu ki question to no basic kari cancel amni kitang thamjade paidi ki maru oi bada hujiki Rahul ji ne lakpada citizen amendment bill che congress ki sasol abadi ko masi supas pass to holo Amit Shah na hai na BJP ne sasol pai rabadi masi amuka pass to bani rashtrapati ne parliament ki joint session da hai ramni adidagi amuk special status se Manipur da hanjal hangani karigumba congress ne sasol pai rabadi special status hai basidi 10 into 90 ekoi gi growth rajada income pikpa asida central sponsor scheme se state na tara puthopa center na 90 puthopa masi ma mutkare hojiki hairi basing se ko aduga ke adudagi akoi gi culture protect over university protect over autonomy lehenba aduga BJP gi sina qualified oiba administrator natraga educationist amabu BC hapanate Kongra hapen shelbaga RSS ki training orga danda pai bani pass okay congress na BJP da attack over maral si policy program to maral si bi adu hoje haining idi congress ki ngasi ki phajagar ba speech mayam sina manipur ki voter sing si inner
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आउटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की चाहिए तरा मंगा कुन की परफॉर्म तरा मंगा अमदी तरा की परफॉर्मेंस यंगा ngasi की स्पीच तो तार रोगा वोट त कन्वर्ट तर कोदा हेबन याम चाबो हंग नि मतलब जो पोलो लोरे उजा चिंगले दा तेंतन हंगरंग करी हेबन ngasi की स्पीच इन अल्टीमेटली चाहिए तरा मंगा की मियाम अक्यूज तोरी बा परफॉर्म तो उग्रे हेबगी चाहिए तरा की आउटर द परफॉर्म तो उग्रे हेबगी अंडर परफॉर्मेंस की मियाम न मराल सिरी बसी ngasi की स्पीच इना खरा मखै दी करेक्टिव मेजर ओर कनी हंद की मेखल से द काना नि खंबी ब्रा कमाई यंग मियाम दे लेरे मथि वफम सिमा एदु थमजगे दुगा अइना लोशन जरक दा हाइजनिंग बसे मिखल जि नक्सल अबनिना सो मियाम सिदा अइना तौजनिंग अपील मदी मियाम से लीडर सु यंबियो लीडर आइदि कोई आदा चलगा उइरुगदो नतब नाखु उगदो नतब आइदि कइना आइगी फाइंडिंग समदा कोई एमपी कुन गतरेती एमपी कुन गतरेती कोई सजुगोन सिना यावना मसी वांग अम वांग सिंगल क्वेश्चन लास्ट 5 years देदा अदु एमपी तरागा मापन अमना कोई डिबेट सयो होदब अदु फमदे अदुम फमबा यंगजु अदुम यंगबा बाबो ओइना अदुम लेबा अदुना आदा बाबो ओरि गुदबसिमदी मसी मा थारगुन जाजनी अनिसुबदा कोई अफबा मी खनमा मतमदा मी दु खतंग खनमा नतबा मागी पार्टी की पॉलिसी दु खनबियो अदुन ngasi akoi karna se yam phargasu data karna ne maming chalagasu magi korup ki policy duna fatragadi akoi gi karna do phanam parasu mam budi na thop ngamoi aduna adigi ma phanam phataba mi wargasu akoi gi mana akoi gi party duna fargadi ma mudug mutung ilaga chatkani aduna policy su yang biu aduna sai yamuna harji yamna stand do have party ki stand cab gi matang da party ne lobo stand do madu haiduk tana khaibine ne idi lowe madu chap chap stand ne khale adi election gi mamang gi manifesto su yawi bjp ne madu adu mogi wasak che da dum yongjo problem ne ba maduna maduda justification piu matam da koin madu lali chumi haidana makha ta na ne ne bai matam su oidre ba aduna si election ji na badina mai magi policy leinari bising do madu hai manifesto da habna ani aduna all india party da di manipur gi na ama adigi koi surasambur gi na ama adigi assam gi na ama yaro all india party gi delhi gi da haiba wa do madu manipur gi su wa oini ba national party is adu gi character ni adu congress ki su asa haibi ri ba myam do madu koi manifesto da hapiu adu bjp gi su manifesto da hapiu myam sa magi policy da issue da manifesto da koi board pibi wa haiba do aduma haibja ge duga election ji and free fair and yamna safe oi ba dum ba election ma hoina bo honasi haiba okay free fair oi ba dum lo mikhala mo hensi candidate su mun ne yang biu magi quality ability mayam su yang biu loina magi policy program manifesto party su mun ne yang biu kari masi chana da tar de phana pham mi oi tar ga su ada yoraga man pangthop ka da thabok mayam pangthop ngam dum yai haiba gi wahum sing ne thamiri simar maduna hojikti miyam gi court lere bol se koi na khana jari be si sidagi phangpa information mayam sina miyam na decision lo matam da aware and informed decision ama handa ki mikhal sida lauraga madugi aware and informed ori ba decision dona vote cast we have ni on the ngasi wanadi manu hono gi thamsi matang chalo sin jarge ngasi gi tharam se da oja chinglen oja ranjan amadi oja mangina ni bet ngasi gi tharam si ba thwa pe khibam di mapung phan gi tam to oja humak pa muka na thaka chapunu chari appreciate you joining masin ngasi gi manu hono gi tharam ngasi gi edition se karam to bi boge ko khan ber pe yaga ni koi mail id di impactvnews@gmail.com na traga khoi ga page www.facebook.com/impactvmanipur da join to berga comment amadi feedback tha ber pe yaga ni well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Sundam signing off kurumjari